дар Тоҷикистону ҷаҳон имрӯз 29 август чӣ мегузарад? Ман Шаълои Гулхоҷа шуморо студияи марказии Радиои Озодӣ ошно мекунам. Салом. Имрӯз дар барнома вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон чанд кормандашро барои ришваситонӣ аз сайёҳи хориҷӣ ҷазои маъмурӣ додааст. дар гирду атрофи шаҳри Ҳюстон борону обхезӣ идома дорад ва горди соҳилии Амрико ба амалиёти наҷоти мардум ҳамроҳ шудааст. ва ба муносибати Иди Қурбон ҳукумати шаҳри Душанбе ба муштариён чорвои арзонтар ба фурӯш баровард. дар шаҳр се нуқта дорем. рӯзи 400 та 300 таи фурӯхтес меаст 4 шида дар мардуми шаҳр тақсимот кесем буд. субҳи дирӯз бар асари садамаи нақлиётӣ дар шоҳрои Роштқалъа Хоруғ вилояти Мухтори Бадахшон 10 тан аз мусофирони як худрави Старекс ба ҳалокат расиданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯяд бинобар сангрезӣ микроавтобус ба дарёи Шохдара сарозир шудааст. роҳҳои вилояти Мухтори Бадахшон пурхатаранд ва садамаҳои автомобилӣ ки гоҳо бо марги ронандагон ё мусофирон анҷом мешавад дар ин роҳ падидаи нав нест. дар дохили нақлиёти Старекси чапашуда 13 мусофир аз ҷумла 4 кӯдак қарор доштанд. рӯзи гузашта ҳамаи қурбониён аз ҷумла ҷасади 4 кӯдак аз об берун оварда шуд. 3 мусофири наҷотёфта бо шумули ронанда ба бемористони шаҳри Хоруғ интиқол ёфтанд. тафсилоти садама дар шаҳри Хоруғро метавонед дар вебсайти мо www.ozodi.org пайдо кунед. горди соҳилии амрико ба амалиёти наҷоти сокинони минтақаҳои офатзада дар аёлати Техас ҳамроҳ шуд. ҷузъиёти ин ҳодиса ва инчунин гузориши муфассал дар бораи анҷумани севуми ворисони коваи оҳангар дар ноҳияи Аштро дар вебсайти Радиои Озодӣ ozodi.org ва инчунин шабакаҳои Фейсбуку, Инстаграм ва Одноклассники пайдо кунед. ин гузоришҳоро мо дар идомаи барнома пешниҳоди шумо мекунем, аммо ҳоло рӯ меорем ба мавзӯи дигар. як шикояти сайёҳи турк боиси он шуд ки вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон чандин кормандашро муҷозот кунад. Меҳмед Генҷ як моҳ қабл дар интернет ришвахории милисаҳои тоҷикро дар дидбонгоҳҳои шаҳру навоҳии кишвар тасвир намуд. ба гуфтаи мақомоти ин вазорат дар пайи шикояти мазкур онҳо ҳақситонии милисаҳоро баррасӣ намуда омилони чунин вазъро ҷазо доданд. Мирзонаби Холиқзод мегӯяд ин аввалин бор нест ки тамаҷҷӯи милисаҳои тоҷик аз сайёҳони хориҷӣ расонаӣ мешавад. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон имрӯз 25 корманди умури дохила аслан кормандои шуъбаҳои бозрасии автомобилро ҷазои маъмурӣ дод. ин масъала баъд аз он хест ки як сайёҳи турк вақте мехост ки аз Душанбе ба Бадахшон ҳаракат кунад ва дар дохили такси вай дар хотираҳош нависаст ки дар дохили такси ҳар қадаме мерафт, ҳам дар Кӯлоб, ҳам дар Бадахшон, дар Воз, дар инҷо милисаҳо медоштанд ва аз ин такси аз таксист пул талаб мекарданд ва ин хотираҳоша менависад ва мегӯяд ки милисаҳои Тоҷикистон ришватхӯртарин милисаҳои кишварҳои ҷаҳон ҳисоб мешаванд. ва танҳо баъд аз ин шикоят расидан ба мақомоти вазорати умури дохилии Тоҷикистон 25 корманди шуъбаи дохилӣ аз ҷумла кормандони гаӣ муҷозот мешаванд. ёдовар мешавам ки дар ҳафтаи гузашта ҳамин гуна як шикоятро сайёҳи олмонӣ карда буд ки вақте ки он дар саҳна дар майдони Исмоили Сомонӣ гашту гузор мекард, посбонҳо ё нигаҳбонони ин майдон аз он пул тамаҷҷӯӣ мекунанд. он низ дар хотирааш дар интернет дар саҳифаи фейсбукиаш ин масъаларо ишора карда буд. қаблан дӯстонам ба ман гуфтанд ки кормандони милиса дар назди муҷассамаи Исмоили Сомонӣ аз сайёҳон маблағ талаб мекунанд, аммо тӯли чанд рӯзе ки дар Душанбе ҳастам ба ин ҳолат рӯбарӯ нашудаам. вақте ки журналистҳо бо рух додани ин ҳодиса ё бо шунидани чунин шикоятҳои сайёҳони хориҷӣ вақте ба мақомоти кормандони умури дохила муроҷиат мекунанд, инҳо ҳамеша рад мекунанд ва мегӯянд ки ин гуна ҳодиса тасдиқи худашро наёфт. аммо вақте ки аз тариқи расонаҳо, фейсбук ва чизи дигар ин шикоятҳо мерасанд ва ночор мақомоти умури дохилии Тоҷикистон вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон баъд вокуниш нишон медиҳад. Мирзонаби Холиқзод буд. бо идомаи борону обхезӣ дар шаҳри Ҳюстон шумораи бештари мардум ба тарки макони доимии зисташон водор мешаванд. хадамоти наҷот наздики 5000 сокини ин шаҳрро дар минтақаҳои бехатари аёлати Техас интиқол доданд. пешбинӣ мешавад ки рӯзҳои оянда то 30,000 нафар ба паноҳгоҳҳои муваққат кӯчонда хоҳанд шуд. дар ин бора ҳамкорамон Абдулло Ашуров тафсилот медиҳад.
برای نجات ساکنان مناطق آفت‌زده ایالت تگزاس ایالات متحده آمریکا گارد ساحلی این کشور سفربر شده است. افسران ده نفر را توسط چرخبال‌ها به جایهای امن انتقال دادند. طوفان هاروی که 25 اوگوست به ساحل‌های ایالت تگزاس رسیده است، یکی از نیرومندترین آفت طبیعی 50 سال اخیر در این منطقه به شمار می‌رود. شهر هیوستون که نزدیک 6 میلیون و 600 هزار اهالی دارد، زیر آب مانده است. تخمین می شود که روزهای آینده جریان آب در رودهای منطقه می افزاید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که طبق نقشه روز سه‌شنبه از تگزاس زیارت خواهد کرد و منطقه های آفت زده 100% کمک وعده داده است. به قول کارشناسان برای برقرار نمودن انفراستراکچور هیوستون وقت زیاد لازم خواهد شد. برمیگردیم به تاجیکستان. روز 1 سپتامبر در تاجیکستان عید قربان تجلیل خواهد شد. در این روز صدها ساکن مسلمان کشور با ذبح چروا یکی از رکن‌های مهم این عید دینی را اجرا می‌کنند. امسال به فرق از سال‌های گذشته در حدود شهر دوشنبه نقطه‌های فروش چروا راه اندازی شده است. برای یوسفی نیز به یارمارک رفته بود و این گزارش را فرستاد. در عرفه تجلیل از عید سعید قربان در حدود شهر دوشنبه یارمارکه‌های فروش چروای خرد شاخدار تأسیس شده است. این یارمارکه‌ها را حکومت شهر دوشنبه جهت دسترسی بیشتری مردم به چروای قربانی راه اندازی کرده است. چقدر که می‌بینید نرخ‌های امروز ما سودا کرده استادیم نسبت به بازار با مقداری تا 25-30% ارزانی دارد. اگر که ارزانی نمی‌داشت امروز ما در گرد اطراف چروا اینقدر مردم خلق خرسندانه جمع نمی‌شدند. در 3 نقطه یا یارمارک فروش چروا در حدود شهر دوشنبه در روز حدود 400 سرگوسفند فروخته می‌شود. چروایی که در این یارمارک‌ها تجارت می‌شوند مستقیما از چراگاه‌های شرق تاجیکستان به بازار وارد کرده می‌شود. چرواداران میگویند نرخ 1 کیلو گوشت چروای زنده را در این یارمارک‌ها تا 30 سامانی می‌فروشند. چهار رسیده در مردم شهر تقسیمات کسی می‌مورد. این نقطه دیگر نقطه‌تون در کجا است؟ یا تا در چی یا تا در 33 یک تا دیگر در میاسا کامیلات یک تیش در چی. معمولاً یک هفته قبل از عید سعید قربان ساکنان به خرید چروا جهت ذبح و انجام قربانی شروع می‌کنند. در گذشته ساکنان شهر خارج از حدود پایتخت در بازارهای چروا فروشی و در روزهای استراحت چروا می‌خریدند. امروز ما یک گوسفند کلان برای عید قربان همچون برای قربانی من به 900 سامانی مثال خریداری کردم. در این همین گوسفندها در بازار ما مثال تا 1200 تا 1300 تا 1500 سامانی می باشد. سال گذشته از 1700 1800 سامانی ارزان نبود. 2000 بود، 2300 بود. امروز ما این مال قریب 60% ارزان گرفتیم از سال گذشته. شهرداری دوشنبه به مقامات محلی ناحیه‌های پایتخت، مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی و ریاست نظارت دولتی بایطوری دستور داده است که با جلب رئیسان محله‌های شهر دوشنبه جایهای موقتی ذبح چروا را تأسیس دهند. این در شهر دوشنبه برای بار اول است که فروش و ذبح چروای قربانی در عید سعید قربان تحت نظارت مقامات شهرداری گرفته می شود. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روزنامه‌نگاران توجیک در شهر دوشنبه در یک محفل یاد بود از اکبری ستار رئیس پیشین اتفاق ژورنالیستان یاد کردند. همکسبان از او به عنوان نمونه عالی ژورنالیست نام بردند. همزمان در محفل خاطره روزنامه‌نگاران دیگری توجیک در این بین ففتیدن پست داشته شد. افسانه کبیرشویeva نیز در محفل یاد بود شرکت داشت. خلاص کلام من نمیخوام که این جمعیت ما یک جمعیت حزن شود چون که اکبر بسیار شوخی مرز بدید بسیار شوخ هم بود. ژورنالیستان تاجیک در یک همایشی از خبرنگاری شناخته اکبری ستار یاد کردند. از مرگ رئیس سابق اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و مؤسس نشریه چرخی گردون 2 سال سپری می شود. همکاران و دوستان اکبری ستار در این همایش از لحظه های کار با او و خدمت‌هایش برای مطبوعات یادآوری کردند. همایش در شرق آزاد برگزار شد در جایی که اکبری ستار سالهای زیادی عمر خود را آنجا سپری کرده است. واقعا بعد از گذشت 2 سال بعد از فوت اکبری ستار من بار دیگر
اطمینان حاصل کردم که ما نه تنها یک ژورنالیست خیلی قوی و سازمان دهنده چند روزنامه را از دست دادیم. ما یک انسان خیلی زنده دیل، یک انسان سخی، یک انسان دلسوز و حق شناس را از دست دادیم. سری هر شنبه صحبت هم داشتیم. дар баробар акбари сатор ширкатдорони ҳамоиш ёди хабарнигорони дигар аз ҷумла бурҳон сафарӣ, кароматуллоҳи аҳмад, маъруф бобо раҷаб, шарифи мирсаизод, улмаз ҷамолевро гиромӣ доштанд ки ҳама дар як соли ахир даргузаштанд. ҳар кадоми онҳо як кореро карданд ки бо он коршон ҷовидона фикр мекунам асрҳо солҳо зинда мемонанд. акбари сатор 28 августи соли 2015 дар синни 50 солагӣ даргузашт. ӯ аз соли 2006 то замони маргаш раҳбари иттифоқи журналистони тоҷикистонро ба зимма дошт. дар ноҳияи ашти вилояти суғд барои сеюм бор дао оҳангаргирдӣ ҳам омаданд. ин оҳангарон ки худро ворисони кова медонанд мегӯянд мехоҳанд бо таъсиси анҷумани оҳангарӣ ин пешаро дар кишвар рушд бидиҳанд. ҳукумати маҳаллӣ низ ваъда додааст ки дар ин росто кӯмак хоҳад кард. гузориши навбатии мо дар ҳамин мавзӯъ аст. дар ҳамоиши оҳангарон дар ноҳияи ашт эълон шуд ки як маҳаллаи оҳангарон бо дӯкону растаҳо таъсис диҳанд. даҳҳо оҳангар аз ноҳияи ашт, хуҷанду истарафшану ҳисор ва бодканти қирғизистон дар ҳамоиши сеюми оҳангарон дар шаҳраки дӯстӣ рӯзи 27 август ширкат карданд. ҳосили заҳмати онҳо дар маърази намоиш гузошта шуд. зариф мирдадо раиси ноҳияи ашт гуфт ба хотири бақои касби аҷдодӣ ва ҷалби сайёҳон ҳукумати ноҳия омода аст барои ин кор замин ҷудо кунад. зодагони коваи оҳангар аст. авлодои ану ҳамиҷ ҳастанд. раҳимҷон маҳмудов аз ашт мегӯяд ки умри худро аз пайи ин пеша дар шаҳри ҳисор сипарӣ кардааст. ӯ мегӯяд дар гузашта аксари мардони маҳаллаҳои ин деҳа оҳангар буданд ки дар водии фарғона ва то дар афғонистону эрону арабистони саудӣ пароканда шуданд ва касби оҳангариро давом медиҳанд. бобоям оҳангар буда, падарам оҳангар, мана худи ман оҳангар, ду писарам оҳангар, якта сози дар амрико бо ҳамин касб машғул мебошад. ин анъана давом дорад. 7 пуштамо аз пушти ҳамин оҳангарӣ ном хӯрда ва фарзандонро тарбия карда омода истодаанд. бо адои оини қадимаи арвоҳи пир ё камарбаста усто раҳимҷон зимоми идораи дӯкони оҳангариаш дар ҳисорро ба шогирдаш умаралӣ дод. дар ин маросим оҳангарони собиқадор миёни умараливу оҳангари ҷавоне аз хуҷанд бо суфи сафед бастанд то дар иҷрои касби худ маҳкаму нерӯманд бошанд. 14 сола кӯдакак будум дасти устоз буда шогирд шудам. ҳамоиши оҳангарон дар ноҳияи ашт дар давраи истиқлоли тоҷикистон барои бори сеюм доир гардид. насибҷон амонӣ рӯзноманигор ва аз мубтакирони ҳамоиш мегӯяд умедвор аст анҷуман дар рушди оҳангарӣ мусоидат мекунад. раиси ноҳия ваъда карданд ки дастаи оҳангарон дар шаҳраки дӯстӣ дар ҷои бисёр намоён дар роҳи калон бунёд кунанд ки 40-50 устои оҳангари аштӣ онҷо сарҷам шаванд. ин касб ба ҷуз ашт дар минтақаҳои гуногуни кишвар аз ҷумла панҷакенту спитамен, ҳисор ва истарафшану кӯлоб низ равнақ дорад. бахусус маҳсули дасти корсозони истарафшан берун аз тоҷикистон низ шӯҳрат ва харидор дорад. дар зарфи чандин сад сола дар истарафшан ҳунари оҳангарӣ аз падарон ба фарзандон мерос монда, баъзе аз шамшеру кортҳои сохтаи онҳо ба раҳбарони баъзе аз кишварҳо низ ҳадия шудааст. агар хоҳед ки аз набзи тоҷикистону ҷаҳон агаҳ бошед, хабару гузоришҳои моро дар сомонаи cw.ozodi.org пайгирӣ кунед. саҳифаҳои виҷаи радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва канали озодӣ видео дар ютуб шуморо дар ҷараёни таҳволот нигоҳ медорад. ва агар шумо низ хабару наворе доред, ба мо бифиристед. рӯзи хуш ва худо нигаҳдори ҳар якашон.